thu niệm ta chữ mô hi lơ chu lui na chu ka lung thei dem chữ lui na chữ có lung thei hi đê chun ka chon se sop theng ding hi chun có chọn sẽ chốt theng đê chu thi san long ha nei silin chữ thế sơn lung han nei sư lê ke bu bang sanga bang zodi cây bồ băng sang ngã băng gió đê bu sanga bang zon bồ sang ngã băng gió bồ sang ngã kel băng ngoi gió no thi sanin sop la kéo ngồi đâu thì xa đi sốt ke bu bang sanga bang zodi cây bồ băng sang ngã băng gió đê pathin nanga kon wa manga bao thế nâng cột và mang ngã kalung chon sit nan lam vai zin kalung tròn sẽ nan lâm vai zin kalung sung sit nan lo dim ta kalung sung sẽ nan lô dim ta tuya sop theng thei hitalo Tia so theng thei hít lô Giêsu nang ma tui khu zonin Giêsu nang ma ti cu zo ni na thu te ping chan ka hunge a tu te bin tra đâu na thi nghe sanin nei sop thengin ta te sa ni nei so te ke bu bang sanga bang zoding ke bu bang sa na bang zo de bu sanga bang zon bu sa na bang zo bu sa na bang zo kel ngoi no thi sanin sop ha kéo ngồi đâu thì xa đến sop la ke bu bang sanga bang zoding ke bu bang sanga bang zo de Vevin lung set na kim lo hi a zanile som gup le sagi Vevin lung set na kim lo hi tila saute Vevin lung set Con na ke o ai lo he ma he pe o wa sit na lam vai mang sa e ho se ta lam ba mang sa pathin sa ki body ma te cha ki bo de Vevin lung sit na kim lo Vevin lung set na kim lo lung sit na kim lo pan cha tia e ko na onem chu pan ko wa i ki khial te pathin cha e ki ko ding thi san za la ngai dam chang te lung sit na heo hi te
lo pina ichan diu ni chu tun hong hong loi tan te ipakai imuti ngule ama mel iput diu bevin lung sit na kim lo phat the ichan na ding umin ka san the diu hite Koki pakai ana dinte amai kai imudi bevin lung sit na kim lo pan ei pe u ai hi sit na lambai mangsa ei ko pathin chong ki bodi bevin lung sit na kim lo lung sit na heu hite alung sit na o za zing ding pathe nai zo hite bevin lung sit na kim lo Hallelujah, praise the Lord. Ibon sige with nom tain wa jala sa singo hitin. Hilang dalam kai ho lele ngan se lovin ki pa thano ma hal tai sa di wi. Lachul lo pauzo sia kile amazing grace how sweet the sound. Eating a tam lung sit kidam. Tumla som tumla sagi.
manawa ko na dingo hitin nagachi nam nangma Jesu hinga chen zakat le som legit tai bon cha ben dingo te nagachi nam nangma Atisanin nagisoping na Kamilong sit na chun naginem namang Atisanin nagisoping na Atisan ting achun Na chun sit na soping sunahem Nagonen chu kiti angim sel sunam Atisan chun na soping sunam Nisi in Jesu koma na umzing na Tisana na gisoping hina Ama tulong mo na naninang nama Atisanin na gisoping na Atisan ting atun Hung to natem ahung nile maulang chun Atisana navon atin so Kasadim nantem nathavana kaldi Atisanin nagisoping na Atisan ting atun Na chon sit nen bena na von chu pai ha Atisanin kisil tingin tu Nang dingin hinatoy dumfat alungin Ya chun na chon sit sop ting ta Atisan ting atun Kipat na lam ngay tao tin. Pathin hinga ina tao na hau zo se pathinin ay san pi zalawa. Jingka pa na hong kiman sa nawa ko na patum chan ge. Yan pui lungwa pa pathin masapen ten thangwa na piutin. Tu jing tu nilha a pathin long sin na ichanwa. Men Society Foundation Day mang thấy đi ngà pathin lung sen này chân zalvin avelin pathin thangwa tin
tu ni la gole dai kho hen lang zong le pathin hum ho khom dinga yum kal son lawa obum mi pi te zo se ni ha pa ken be ve ki pat na nei tau tin Men Society Foundation Day Melbourne Baptist Church tunil ha ho khom lam kai ke ma pa sei min thang executive member tupi ai sei pe diwa Reverend K Silhau senior pastor MBC tunil ha phat pat na taw na he nei pe divin pu ne pau executive member ama hong ki chai le Bible chang sim hungin tin Bible chang sim ding chairperson Women Society asim ding Bible chang chu hi le 1 Timothy bungup chang som la khat som la ni chutiang le wa choi na labung hungumin tin MBYF 10 wa choi na labung e sa pe win tin wa choi na labung hong ki chai le Melbourne Baptist Melbourne Baptist Church Men Society ki pathu sting le Men Society ong ki phu do dan ho tu sim chom cha ai sei pi diu hin ai sei pi diwa pu let khulun chairman Men Society chuteng le wa choi na la khat ngai ki diu hin Men Society ho kona wa choi na la ngai diu e chi phat ong ki chai le tu pi mi pa te lo pi na le agun na chi Reverend K Silhau senior pastor MBC in nei pe wentin ama ong ki chai teng chule tu phon phan lam hi khat ong ki hab be khat omin cha hi pa lal zo len Lord James aloinu ning deil hen Lord James ma hin sei nom khat nei je chun phat hen thomin cho ma phat pe diu hin zo teng chule tu phon secretary a ko na hin tin thil to hol han do na Reverend let come Silhau teng la phat chai na la hong hin tin lam kai hon emo pu pi win tin phat chai na tau hi Reverend Hekai Simte chu ma boina nei ta je chun assistant pastor in Eman Pi diu tai sim la ma bang win ki pan na pathin hinga taw na mang dingin u ne pau kan ka we Tuni Foundation ke patni pathin log se na kidang ta chan wa Sermian masapan nong nasata han ngai to hin lo thing jo te hin tuna pathin ei ngai lu ei lung se na kidangin nu le pa pi le pu so pi na sa te ho jo se nga pa jo se thalangin salam kan bol we lal pian nong pha ro jo se han don nei nge pakai ka pathen na phat theina sim jo lo nei kho to na la nei hu naw nei lhon pi naw se jo lo phat ma san hitabang lo pi ta ho hi lam kai ho kon gun na ki ngai ton ai wangin lo thing jo ta lovin tu nin pa te ki phu do na ipidinga pa te ki phu do na ni kho man ding ka dei ham non azia cha hu na dinga apan la na tu nin no pa te lung sung jo se a chu se in la kidang ta de lo pi na hi mor bung khu pi sunga so ya daum the na dingin pa te yo se nei mang chakit divin tu len johnson ka ngen he na cha te ke hoi mam poi ka pakai ka pathen tuni han jong bible sim ding han lang na wa soi la sating hi jong le aki gong ho zo se te la speaker pa jong hin mang chan lang na ma nei kho to nei lung se naw pa te ka mo pu na zo siu yong hi
speaker pa naman sa nama lupi phone do lewa soi nam madingin kaphat do se ke pada para yo san gayin nei bin ti tan asom lam ta Nazareth sumin kataw nei san pen amen. Bible Chang Simdin, Chairperson, Women's Society, Pen Kabe. Tunil hapana isim do diu pathian thu theng cho hi le Timothy henga pol le khathot khatna bungup chang som la khat som la ni athuma kai chu ta sana phata pandet chang som la khat ahin pathin mi nangma wang hi chenga kun chun zamin chule chon phatna pathin ngai sa na ta san ngai lut na tho hat na nun nem na hi cheng chu delin somlani ginchat kisi na pha ki ha se in pon panin ton sot hin kim lo chu tu zingin hi che dinga chu ki ko na hi chule a he to tamta ang sunga phon phata chu na phon a hi tai Timothy yenga pole khathot khatna bungup chang som la khat som la ni pathin in athui chan che wa dingin phathe bo pi ta hen Kipa amin Bible thing lo pi ta isim do pe wa Women's Society Chairperson no so kipa thu kan sentuin MB wife te labong sa din kahin kawe.
เทเนพัทไทยโบปิตา MB wife te kona pathin wa choina langai ta isa do pi zalin ma ho zalin pathin thangwa iwa win mabana zong pathinin an pan pi che divin kan phun do he inzo wa chu su khil neu khat kan nei jin je chu mi pi te zo sen ina ngai da mun lang thupi hong ki chai le amasa pen ta pa mango ginin pathin wa choina la isa pi divin helsa na kan nei na he tu na banin Malbung Baptist Church Men Society hungki pat do thusim som chai se pe divin pulet klun chairman kan kowe phá thôi phá hình khu đầm na ep và mà spen tên phát hiện thằng vợ na pevin tu tiếng lệ tu ni khu men society phá te hong kipu do na ni khu mang thế dinga program in go nu to nun hitun phá ni khu hong chi in tu zan phá ki pa ta hung thung ta vin tu ni san ke ja en pui luwa pathin ai je nama sapen tan pathin thangwa na sang pen kapin tu dan phana men society hung ki pu do na di kho mang the dinga minu mi pan nga gol ong ki kho mo jo se chunga yong na bon cha wa chunga pakai min ki pa thu ka sen ai ahin men society hung ki pu do dan he pha jong so lo la ahin kum li tabang kum li kum nga kai bop tabang bo ana la jin mangjong anak ki mang khalo la ahin women society aumin MB wife aumin ruteng la ba an kiloi khom na he ana umin yo bungsung ba hin hi cho jo se chu pathin leng kama dinga iwai kun ngau ruteng la pathin leng kam khan to na ding ma cham na dinga hi tabanga chung ki gong ahin nan society he mot bung ho bung ki pu do na he kum som sagi la kum ko lang hitayong le men society a society dang he tam ta he ana ki put do in ana umin men society ho bung sunga anom khalo la ahin hi chi mi pa minu tam ta in an gel kho in assembly a men society he ki put do hen ta salang le lagaw lang hele khan to na le ma chaw na om theina dingin ti in hi chi chun assembly an po do dung zu za chu hi chi men society he som ni la thum assembly a chung ki put do hi in ye chu sim he ye chun kum li ta bang yong che bin kum li ta bang yong che sung yong hin igam le se no ga le tol je in chu teng le za chom poi na je in ki loi khom na ho jong ading banga a che thelo yong tampi omen hizong la ha min hong kiche in tu teng le ho bung mi pi te ho jo se to sot na zal le lam kai masa ho na sata panala za luwin kumli chan ge hi yung se rawin tu ni kho hin pa te hong ki pu do na ni kho pathen lo pi na dinga lo pi ta ai man thei ji unjong pathin ka thang wa na he tu dan pha na hin sun nirmelin go azun hui anungin ke alain pam je nga long ka pot na ding chu bo ya hin hi chi je chun tu za nan iwe na he le mi yong he igel the tu ye ngubin phamo ki sa le ye ngin hi jong le i bai lo di pham om kham lung lut ta le tom ngai tan ki pa ta panila di bin pakai min kan ti mun hin men society hung ki pu do dan a je chu akum jong ya tam lo la je tu sim jong i ma jong o mi la jin a je chu ipiha thupi ta ga bola zubli ho banga a hi lo la kum tam ta kum som thum ki pu do banga mi pin an kong ga khoma a lo la song ga phua
ai lo le sominal lo pi ta ga bola si ho yong chu i ma cha yong chu ga gun ding yong chu lo lai ai hi yong le tu ni mi nu mi pa te nu nga gu lang tam ta in ge le hen program dang to ki khet na om de pun ba te ni kho lo pi ta program gu ngu ba i ti ham ti yong chu i dat mo di ve hi cho yong chu atha ang ki pana ang ki su tu ma lam kai ho ang ki pan na jong he tha khat de thani de ai na lai ji in lam kai cheng jong he ki lung thi me to lo lai chu teng la sum la pai din mun hi hen lang chu teng la to khom na ho jong le ki cha chu ki phalam to ta he lam kai ho jong he ki mu tu a ki tong khom na lai he ji in phamo ka sa le hi je chun all ta he ki go nga hi hen lang he le awenga bible sang sim na hi hen lang chu teng la labung hi hen lang chu teng la pathian lo pi na dinga solo hi hen lang adang dang thil tam ta he pathian lu pin dinga to gun chu nei the in hi cho jo se yong chu I ma cha ki bol pun ani khomai ma hi pathian lu pin a pathian thangwa na iga man di wa ti he pa te ho jo se tha lenga tha sam na le tin le na thu a ka pu ni hin phat som cha kha hi ong ki pu do dan ho thu sim ho he tom tan le kha ki sun sim tho ye gen ka te thu phat so ta ka man lu de Modbung Baptist Thado Baptist Association India Men Society Thusim Pathen na natun do Modbung Baptist kum som sagila kum ko tin kum hobung anor sam dik som ni latum kumin hobung mi pi ki phatsa na to thonin Men Society pu do in au ngumi a he hitol thonin lamkai masapen panmun ludingin mi pin lung kito ta in anoda cheng he sendo an hi ve chairman pulal ngam ki gen bitel veng secretary thangmin len sit lo bitel veng accountant thang din mang thowum bitel veng executive member ho bitel venga ne pau khung sai belthem venga thangang haulai ai thu venga he kai hau ki he khai hau ki thungang venga lal thang thâu vum saron venga sat paulo jim lui khu venga pau yang tu boy in pi venga nelson thâu vum salem venga khu pau sit tho nazet venga ngultin thang chong loi hi chang chun assembly in ama ho he Men Society hung ki phu do ta ki rana lam kai mo pudinga in thlen do sangkat som ni le thum kuma asam din han ten to hi advisor thang jang thu gum le pu kai mang thu gum Men Society ki phu do lo na aji hu bung sunga pa te ta sa da thaga wa khan tu ma chal na om jing theina ding nga hi che ki roi khom na hi ong ki phu do de sa na hungum do ki roi khom na hi hito bang ta sa le thagao doi le tu len ta ni ya hung ki phut do pa te ki roi khom na hi tu le kunung san nin pathinin pathei bu jing ta hen tua sangkhat som ni lagu ma kon som ni lagu ma lam kai atha hung ki theng do ho he tua lam kai ho he iga he divin di aumin chairman chai le ke ma hung tang ti secretary he le thangkhulun khong sai bi thel veng kan tan lamin thang sing son bel them veng veng sunga executive member ho ai thu venga he kai hau ki bi thel venga ne pau khong sai Bethem venga hen tin thang sin sit in pi venga ne thang tho bum lui khu venga hen pi thang sit tho salem venga seimin thang tho bum saron venga sat pau lot jim thungang venga khuplal chong lui nazret venga hen cha tho bum hi cho hi tu ta ma dinga lam ka ya chu samdin isen to he in hi lam kai ma sa ho apan mun le atamu
lol ngam kip gen hi chairman hi som ni la thuma ko na som ni la nga chan na pu in secretary thang min len sil thu hin som ni la thuma ko nin som ni la di chan ge pu in thang jang haula hin som ni la nga a hin thang tin mang thu bu mi som ni la thuma ko na som ni la di chan lam min thang sing so ni som ni la nga hi chan ge ja chu ana pu a hin ama hon lam kai jong lam kai ma so hon jong mi pin assembling adai sau to kironin bun chu ta le tom ngai ta in panan la ben ong ki pu do ti le hi je hin pa te ho jong hin kiloi khom na ho a hin kai khom na pathin jong atuma pa ten pathin ho khom na wa jong hin atam ta chu som kal long ki khom ji lo hin som li la nga som nga la nga som gu chu ta bang hi aki khom do ji a hin je chun tua kun hin phát cái cha mỗi bung baptist hồ bung sunga pa te ho zo se pa te atuma pathin ho khom na wa jong he i hung kal sun su ke jawa ta salang he lang thagaw lang jong le e ta banga pathin thuai ki til kho tu wa mi pa ten i mo pu naw sin se ni ta salang nga jong i ke che nu wa din mun ila the ni dung le thagaw lang nga jong in sung hian lang ho bung sung hian lang gam sung yong le panila the ni dung win pa te ki loi khom na ho zo se hin pa te ho zo se na satan pan na so ke yo ti he pakai mina katim na hu a hin itamu wa he le kum tha pha tha teng yong le pathin pha sa he le kum ki teng yong le thupi tan pathin lu pina dingen za chom lam chom in pathin lu pina dingen to gun ne jotin khoi ta le lu pi ta lo iman ki ding win pa te ho zo si tharengen tim na kan ni a ye chu kum li be bai je in i ma thu sim jong sei ding jong i ma tam pi am lo lai ji a chu a som lam ta pa te hong ki phu do na a ji adol ho chu a som lam ta kan se hin tin hin tu zan pha nin jong hi te chu ni go da dai je in a ding bangin pathen ho khom na hung kal suang zo hi jong le hen hong ho zo se chunga jong pakai min ki pa thu ka se jin chu teng le tu ni kho a speaker la e pan pi ding wa pa ten pat idei sa ta hele senior pastor pu reverend kesil thu tu za na he thu pi ngei ta pa te adinga e se pi di in chu teng le program a min chong ho zo se jong phate ke cha na hung so ke juwa bible sim di hi han lang chu teng le labung sa hi han lang chu teng adang danga tu za na pan da ti ho zo se chunga jong na chung wa ki pakai min ki pa thu ka se jin na ho jong pathin na bu taw hen hi chan chu ka hu lim na hin tin hin pha chom sakhat bu ka man de hin pa te tu za na pa te ho ikiroi khom na wa yung ki phu do anani khu imanu to kirhonin pa te ho na ki gelin ye chun tu za na hen speaker la e pan pe wasner pastor kesil tho riven he pa te ho ki pan za lin sai pi khu phat sil pe dingen pa te ho zo se thasengen men society secretary pan hun sil pi la phante ko bang dai hallelujah amen abanin lam kai ma so jo se jong su ki pa thil pe jong ta ki pen women hi jong le ipya din mun sung ta din mun ho jong phate ke cha men society ho jong ki sim tu lo lai i ma jo se to hung ki pan bi bai ji en thil su dei bang hin akibol ro ta pun akigel ro ta pun ama ho he atu pi pen ta pa te kiloi khom na hung ki phu do a assembly ana hen do lam kai ma sa pen ta ho executive ho jong chu ki hop ro ta pun ye chun lam kai ho alu bo se ga ki pen tin thil pe neu cha ki pa thi zalin thil pe ga ki ni jin tin
hi cho jo se chu sang khat da ko som ni le thuma men society hung ki phu do a sa se chu abo ama ho tu aki pe a le e pe ve ta san su ke ding win pa ka min ka ti mu bin hin ki pa za din thil neu cha jong le gun chu ta le tom ngai ta a in po pi wa tu chan ge lam kai du ho chu chairman pulal ngam ki gen hung ding do han lang la ka hung ti ko chu teng le segati thangin len sit lo ko ngai ta chu teng le akon ten pat thang tin wang tho bum pate ho jo se thalangen men society segati pan angong wa ki pa da dun ma pro hinga o kanin bita hin tu dan pha na women society hon akipu do an ko wa competition bible sang han la lang jong na sat abol ba mi pi che gui gu ja tu mu chu ta bang hi jong le tu dan pha de men society hung ki pu do na wa hin camera men ho jong he ama ho jong hen mi thom jong le phen men society ho thusim hung ki pat na hi ta ji in tu za na cameraman hon jong na sat a ichi nung te ngong jing dinga lim ho e la ho hi ki pa na za din hi cho ta bang a mi thom thau tin ichil go no he neu the jong le thilen ta mo bung baptist church a pa te ho zo se hung ki phu do na ni kholo pi ta hi ji in ama ho jong ki pa na za lin dang ka sanga helun hung hen lang men sai ti seng pi pan pan snel pastor pan in pe pi untin ti kho na chang khat chang ne sei num long la ma thu tan te helun media team ho ha media team ho hung ta bang ho Tuzana Men Society Foundation Day ay to gilhona paten hon lungen gialwa hitabanga khantona chuteng le turning point ing nei do theinau media team ho za lahin amho hi assembly azong kilo na zong umlo honorarium zong umlo chuteng le cheng khat zong kipelo hi ai wangana ma hon hobung khanto ding dei sa na zala aman chaw po do wa chuteng le apart pana live stream bolova chuteng le akhanga den dinga heche telecast youtube ma akoi the yu hi ikipa win tunia men side angel do the yu wa kipa zala dang ka sanga an pi the yu men side te jong ke pa tu ka phongin chuban ki na amo hi phat khat le ong chi ai le expand in bol the di hin chiang chu pathin nin egon pe ventin hijikala chu koi tabang hitabang chu changwala kipa zala kipa bet sanum tu chenga hian lang apia hi jong le ibol jing divin jong ekitemu nei men society ten thilgon lopita nan gon jewin kipa tu kan phonge thank you kipa me hin yo bung sung wa hin men society ong ki phu do ko na kum di sunga hin pate ngai lu ta suteng le su ta pate tam ta in amul lim santa ben hina chung chu na sun
pate la assembly an len do ngul tin thang ama jong hen in a mulim santavin men society hung ki pu do akuna mo bung baptist ar sunga pate tam ta in a dal ha o teng le ama ho ti lo yinga jong ni se pate ki roi khom na executive member ngul tin thang chong lu jin jong in a dal ta vin ji chun tu ni khon jong ama ho igel do win te ngai lu win teng le ama ho ngai lu het jing na le ama ho condolence in mi pi ho zo se ha som za dong ding bu ke man taw no ne yung ta ke som za ha chit chen ding te ngai lu ba ka bon sa wa ka pau thing ta pa the ngai lu na le lung set na dim mod bung na tisana na that sa hu bung mi te nang ma leng ga ma dinga ka kiloi khom na wa hin nang ma leng ga ma dinga ka wai kun na dingu ba pa te kiloi khom na sang som ni le thum kumin kan phut do win te teng le hin a ko nin pa te ngai lu ta le kine pi ta mi tam ta in hin khu e na lem san ta sinabanin zong pate kiloi khom na executive member kasu pi ngai lu ta ngul tin thangin zong e na da ta win tu ni khu na ma ho ka gel do win to te le kalung hem pi win ai wang i ma sa bol the na ka nei po win ada tha in sung mi te ho zo seong nang ma aku na lung mon na le thambon na pi ding ang na su ka ta wa hi to teng le ada tha pate kiloi khom ho zo se jong ka pathin nang man ka phat mau nang man nei pui pe ki no ba dam na nei pe wa hin kho nei pe wa ki pa ta la thanom ta dam na lai cheng sen jong na leng ga ma pan la thei ding le na kina ki mang ta thei ding dingin kahin kho ka phat ho zo se nei pui pe yang ta win ka ti a nei phat thei bo naw nei chan ho ji anamin ka thang ba ka ma ban wa jong na lung set na pan pi ka ngai cha na thu cheng hi na chon se le thi na kom lai ta wa a chi san man tam tai cho do wa e hu hi ngo ka pa kai yesu na ka bon cha nga ka hung ta he ki pa tu ta ke ke ma phat man na hi chan chin tin him hi na a sei dinga lom ka sei lu am jong le a sei nei la pe win lang a hoi lo a ngei lo ka sei kha am jong le pa kai min nei ngai dam bo ka ki pa e ke pa amin men society chairman pa kona ke pu do dan thusim chamcha ngai hau to dum zuin tuin wa choi na labong kitin men society ho pate ho zo se munding da utin pathin wa choi na la sataute very good wa choi na la ki chai le Reverend Casey Low, Senior Pastor, aman pathin pathe bo na chang puma phano en kilo dingin het sa na tim na khen nei he hello Pathian lopin dinga kan sa do diu che hi le Christian la nombol zakhal le som kum na thum wan noi gam tin chon set mu thimin aloi hin na thun salvon
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
lo check tu nilha goledai ke tha ai lo la dam chom choma huinun chuteng le pot theologia mi hoin kai thelo tam tam jong le alom le atamin apopon kiman chana lungthim omcheng chengin pakai Jesu Christan pathenin where one or two of you gather in my name there I am also with you koi nang ho khatlani hi jong leo chu nam munawa chu keima manan ji khop no keima jong ko hi ati banga tu zana mi hon lom chai jong leven ilawa pakai Jesu Christa amen pathen lungsen nai chang awin anom le zengin wa chela sa hoyen lang chuteng le it's a man society iman sim chom cha holim nai hen lang ngai lu na zala ki pathil pe kita sot to ho hi jong le anom le zengin pathin avelin iwa chajuvin ilung thimu ahal akipa ding kata sanin aje chu kei ka ki pa teng mi jong ki pa dinga ka mo gel jing ka ki pa lo teng le mi jong ki pa pon de ka gel ji hi zia hi idei khat chumin dein de ti a ki bol ji hin tu zanin ikipa so ke jwin thom chai wang win patheni thang wawin a chaina ke za pa te ho wa chaila hin na thun salwa un angai le jengin pate idin mun to ki to wal jengin tu zana tupi isei diu to aki to wal jengin katha nomin pate ho zalin pathen ka thang wai nei chuteng le pon chu sai pi khup chu inei che un ai wangin kita sot to na kingai lu na zala nei ga api chu katha nom le zengin sanatum mudan ka ti gelin ei le kita sot to kiti hi ha na he chuteng le lam kai ma sa ho jong hita banga chu give naga api jong chu ahoi le zengin ikita sot to na wa hin no zalin patheni thang ba wi nei hiti ai khat le khat ikita sot to wa panila teng le i ha di wa hin gal zona ichan di wa hi thilni kana zolo khadaumin pastor kapan masat lai chun khat hi man society hi man society hi board of the kenhon ho dani kana sejun man society hi amlo ding hi kana ponan diken po na kana podo in anaki sejun aile hidichin hobung assembly gi jang in a season ahile hiche hi tba umahipon tba ipodo nga yewe ti chu assembly anaki phat sai ahile chachun mol hoi tba assembly ahin kana podo winai cha delegate kana che khompi on khrial do the lizin tuni diken hola putong dal jong ama jong ahin pungul khulam jong ahin chuteng le pu mang cha ahin gup sagi ka chewit mol hoya tba general assembly a chu man society am lo ho dan hi kana podo ovin ka zo po vinai tba ampon ki bol thelo de anativin anaki zo po nei ahile hidichun ibiti daham hobungin adangin abol bol lozong do na umpon apha ka sain kumsang nile som nile thuma eho assembly a che pidingin dilona cho anomin tunin kumli chan gejin men side che nei tawin hitabang umdinga kana dei sa khat
an zo lo tunin ho bungin bailam thenin men society inei thei jovin ka ki pa le zengin pathen ka thang vai nahi ani nakina hichika se ngalji aju ka se hintin chubal ki na zong assistant pastor dingi pastor kapan masat nayong chu assembly ang thumelang kana po do hin ai wangin kana zozi pon angai poi ina ti zivin ahin la tu kumin agenda zong lo kilena zong lo assistant pastor chu inai thei tawin hobung hitabe be he pastor khat sein apu sanga ni kiwai hom na chu ong hoi thei na ding la hat ben thei ti inai theyu tukum assistant pastor nei thei jovin tunin men society ki pu do na ni kho iman no te ke hlana om dinga ga dei sa ni kana pu do zo lo tunin pathin phat sa hi ze in bailam thenin inei thei jovin pathenin kot ahon teng le koi man kha zo pon pathenin kot akha teng le koi man hon zo pon tunin pathen phat sa hi tin lawin men society ho ong machal jengin foundation day inei thei ta win he ini thei ta win he chomcha ka sei ding he gamtin huilago agingin ilung thimu disturb da hin hizong le chomcha ai sei singwa ki disturb po hitin men society hi aumlo a kho dan hi ibizia men society hi men society tunia ani kho iman theinau hi ibizia hi ham tia hi restoring the role of fathers and man mi pate ho pasal ho adin munu a role hi amo po now hi hung kile do kidding ti hi idei sa wi hi nei the speciality and the uniqueness of fathers pate alopina agun nahi atupidan dani i society inam sunguhi munjau sia nuten pan alagam ta nei civil society lang anong thilkhani bolding le nute beya ima ai thei tapoi in sungu ba jong nuten pan alagam tai hobung ajong nute thina ajong nute golba gol thla jong nute imalam hi pate anung langa kyungam ta imalam jo sia hi nute hi amalanga adingam ta nei hiji chu ase iti oi pon aphana pha hi nute chu ipa chawe ahilla sapawa isele while appreciating the women's role in the society a question is raised where are the men nute apan la na society a in sunga hobung sunga nute agut chuna apan la na ho zabo na le pa cha na ipeu to ki honachin anung langa thudo ikine kinale pasalo choila emui tam ti pa chu thudo ene no mo nei ibalam jo sia nute hi ahanin nute hat chu idei lowai po hat che cheu hen nute hat banga chun hat hen lang hit sanga chun pate hat che kid hen lang ile i society ikilai khom now in sungu hi tua sanga ha na hat dingai ti kata sani nei hichichu men society aki phu do lona hidingai hoin kai jong pate sanga nute pate jong ki geu chau hiu hiu lunghem na kinazong pate ki geu cha nute bo sol meeting azong imalam jo se nute hi kimasot jenge aphai nute ahat na chun hat den hen lang hichi sanga chun pate chu hat che hen ti chu tuni hichi men society foundation day imanu te ke hlana
the speciality and the uniqueness of fathers. Pate agun abol thena alopi nai tunihin hedichu ita lang nomu nai. Sem tilaki pana ibe na hile pasali pathienin ahin tunahin. Pasal en tungin numay asema sapon pasal asema sanay. Pasal asemin pasal akonin numay chu an semin ay. Hetsa pasal chu mo po na chu ahin pen vai hom na ahin pen iden hon vesui dingin ngan sena chu ahin pen ay. Hitabang leadership role mi pa chu pathienin ato gon atil sema panangan sina chupe ay wangin tunin eho midang nong se daw hite eju kiebo se hite mod bung mite ho eho wang pate hi ichan gya pathin ngan se nai pi ham ichan gya mo po nai pi ham ti pa isumil tawin hiche ikha dowa tunia hiche man society ki pudo ni ho iman nu nawa hi hichi athabe gel do ki devin pate ho ekiti movie nahi achu Joshua, as for me and my house no one wang tunin nano no mo hovin lang nano no masangawa bo khumun ahin la kaila kain sumiten vang. But as for me and my house, I will serve the Lord. Joshua bung som nilili chang som langa. Here chu hit testimony chu koi testimony dingam mi pa testimony dingai. Mi pa testimony dingai. Mi pa khatchun ama sa pen pena minu chu not thama akoy ding ti na hipoi. Azoy say bangwa minu a roll chu pang hising hen hatching hen hitchen na chung mi pa chu ang kitho a keile kan su mi ten wang ti thu a mi pa chun ahin sei theya ain sunga chu taw na alam kaya chu teng le acha te chu ain kho kha ahin puido teng le hiche chu mi pa ahin a roll chu hung ki pan dingai WhatsApp community announcement Modbung Baptist Church ho WhatsApp announcement kahin koi do in mi pa ching ta chun acha te awa khanga alit sa se ding awa khang sa se ding in akichai poi. As a father, it is not just enough for him to raise the children in age or in education. But ahin la, ahin ko, achon chen, mi paching ta chen, ahin ko, aku maaka na anletui, aneding achading a school kaning se vepon, mi paching chen, achon chen, asim pain, pathin tulama achate chu apuizin, azia cha ain sungmite zo sedinga lungmon na mi pa hi. Hallelujah pathin tangwa inumen. Hiti chu mi padi ta mi paching chu hi. Unfortunately, langkhat na wangsit ta in. Mi pa chu lungmon na sangin, lungkham na mi pa tam ta chu I society va in sunguva I hobung sunguva igam sunguva adim ta nahi. Tunin Men Society Foundation Day imanu tokilhona heche in sunga Men Society men pa lam kai na I role chu avela ikivet phat ki divin ikitemu nahi. Abana chu heche mi pa chu ain sung mana society a church level azong nasata a panmun ala angai sinahi. Ya chu mosin jong ami te chu apui mosi chu ami te chu hin pui do ain sung sel ami te apui do
Joshua ami te chu gam tep gama apui lo na Nehemiah yong chun ain sung se lo Jerusalem chu achim sa chu atha sem kina he rebuilt the wall of Jerusalem. Jerusalem kulpi chu aman. Society ang ay luna zala chu pa nala asim pat ki dahi. Tunin mi pate. Idin munu hoilaya umam. Apai izite inu teu chu ahat nu chu apae. Let them continue to be strong. Heart jingu hen not thamai koi lo diwahi. Ahat na chung changa eho jong in sungwa jong hat che chuteng le kal song che in pan lau hite ti chu dunia hi egitim no mun hi Korin thot khat na bung som logup chang som lo thuma be watchful, stand firm in the faith, act like man, be strong. Jing thajin ta sana ding de jingin pasal bangin omen hanin hangin hititsu mi pate ihi na dingu Biblein kichita e sei piu nahi hiya chu hitabanga chu mi pa chu when fathers rise. Wow. Mi pa chu ahong tho do a ahong ki patna akal son teng le families insung churches hobung societies tulay khom na ho become stronger. A heart che nahi. No may heart som sanga pasal heart khat chuman tamahi nahi. Eto pasal a heart nasa tabla athaguma jong heart alung thimaung heart pasal chu alung len sa a kisima hi nahi. Avai hom ding sa kisima hin pasal chu aung chi a na abol the tengle no may heart le jong le pasal heart chu pathina ki ngai chu nu may hat tong ki tho khom teng le ain sung se lo ho bung jong society jong lo hlingai proverb bung som ni chang sagia the righteous man walks in his integrity, his children are blessed after him. Wow. Midi techu ama chu akita nain lamazo nin achate chu Pathe achanginahi, patenin atu pathe bohen. Wow, are you such a man who walks in your integrity? Are you such a man whose children are blessed? Hitabang, mipa, akita na pathe ngay sa na chon hinkopa. Achate pathe na chang mi pa chu nahi am tunin ki kholin mi pate ho Man Society Foundation Day ine yu hi ki photo na ga gel do na mai maya nelova paten irol ipan la diu hi nasata atha bia insunga hian lang society a hian lang hobunga dinga hezong le nasata ke hi pathen ngan se nei cha nahi Hinna thun salva un atichu. Mizo setting aichu. The Lord calls everyone to shine, to shine, to shine, to shine. Pathenin mizo se salva dinga. Pathen tu sampho dinga ai ko wichu. You are the light of the world. Nang ho chu vanoi va niveti chu. It's not about men. It's also women, children, youth, any XYZ. Koi hile Christian te chu hin thu salwa dinga ei ko wi chu but ai wanga chu apan dinga chu insunga mi pa hi insunga mi pa ko na chu achate hung pe nga hi ya tu nia pa ten hin thun salwa un tiu chu kito ka sa dam nan chu akhil naung ka zaw lo ai wanga amo papa pulal ngamin hichalai sa ding ka gel itna mo de la pha e ketia like ka bol hi Ain saule kyong kalung kathano ma kakaluna kakasa achu. Ahong ngei chom nu chu keiji chu ya kitile. Am nan chu. Kathano ma chu hinna thun salvaun. He din mun to akito dam nan chu. Oh so bite ho pate ho koi dinga isa om I ho dinga isa koi. Pate ho tunin hinna thu salva dengin. Insungu mi pa hi now. Isite ujong chu harjing hen. Hey
cái này pi boy punu thing meng nu kitun tim ta iti di oi poi hat na ve ta hat jing di chu hi che bana ita sot diu am eo sang ana hat hi ale ita sot diu eo sang hat mo ale on ilam kai diu he i society ho bong sung eo imo po diu ilam kai diu pa te ho just one. As for me and my house, we will serve the Lord. Kele kain sung miten wang pakai kin jing kabol diu hi. Mi paching ta chun achate awa akhanga alit sa sen akitsai pon ain la ain ko achon chan asim phain azia cha ain sung mi zo sedinga lungmon na hi. Pathin tu isei do now isim do now ehozo se adingin pathe ebo taw hen. Amen. Pathen thu lo pita ngai lau tekil hanin bon cha chung che wa din pathen pathe bo pe han lang tuin pa mango gin lawum amain pathin wa chain la yung sa pi telefon ti man sa chai chai le ning deilen lord jim apart hom kla pai dingin het sa na khen nei he Hello. Pathin lo pina dingin kazin na sit lei chunga in tela chen sang kate. Sit lấy dưới hin ấy bụi đi nắng càng ngại gì cả zin na sit lấy dưới hin ni tin in nắng càng ngại gì nắng gì ngã kalung kine nang zinga kalakinga nang zinga kathakiso nang zinga kalakile nang lovin sit lấy dưới hin ca hin khô ca mang ngâm po ca lung thim ca ta sa le kalaga nang maahi nang lovi kamong te po nang lovi kahing zo po sana cho labang hung salin kalam mo khubang ngazing lung si
thì thấy ta sa phê a la gau lam zot ka hi pat kat te tha beizin ka la sam thì thấy ta sa phê a la gau lam zot ka hi pat kat te tha beizin ka la sam ta sama ka tha beizi te so lam gu linung nungin kal jing dai tui jin nei chap jin lung si din ka hung ta ve so nang zinga ka thaginga ni tin nin si lei zehin ka hin ko na langai zinge lo pina pathian changtai Pathian le hobong mi te de lo dan dung zu ya ji kan ni ta ji in hobong mi te le pathian anga ngai dang thu me Pathian le hobung mi te de lovin zinei na kan nei tan Pathian ang le hobung mi te anga ngai dam ka hin thu me Pathian thang wa min lang pa mango gina kona wa choi la ngai ta sa pi u tu kilona ning del hen to aloi pa kona ngai dam thum na ngai lau tu kilonin Pathian in malam hin kho azong ma pui pe kin hun tin tu phon phat secretary pu hin tin til to han lo na reverend let come sit low. Hello. Man Society Modbung Baptist Church 4th Foundation Day kipata iman theta zevin pathin thangwa inom han is a Man Society kipudo okal kumli thinna lopita iman thei now lam kai ho ain gong tu Man Society mo po na nei ho zo se patsat na kain pen ma ho zo se zalin pathin thangwa inom ta han teng Man Society lam kai ho cheng hin pathin lopi na dinga amo po naw asu bothit zam jing jing theina diwa phat thei achan diu hi pathin henga hobung mi pin ama ho dinga itau pi naw hi hen ani nan hobung mi pin head ding win ong thung ding Sunday 22nd March 2025 he hobung mi pi angol town ani kho hi he chun he che hobung mi pi angol town na he hobung mi pi alen aneu khen tum lowa pakai anga kisunema angol town na pang dinga ikibot so kai devin hobung lamkai ho thangin hobung mi pi te ka hen tem so kai zven he chubanin modbung hobung mi gampa ma ho zong he che 22nd March 2025 hi hobung angol town ni kho he tadung zuya yum naw mun che a angola pakai anga kisunema tauna mangdinga ki gel thai chan ki gel thawa ipan dingwin gampa ma modbung hobung mi pi te hozong hobung lam kai ho thathengin temna kai nei zuwen he abanen hobung
hapta sunga ikiman cha ziu hi jingka tu ahi pungli le ke 4:30 apana 6:30 am sung hi hobung ho in kot hi ke honga hobung mi pi anom zo se e ma dei pha na pakaya ki pe lut na tauna pha na ki hong a hi chuteng le Tuesday ni tha teng le hobung mi pi te ho tu ba e che piu punga le akim 5:30 pm teng le thagau mang thai ho po na tauna ki mangji a hi chuteng le Wednesday ni tha zong first bell punga second bell punga le ke a hi chuteng le Sunday jingka hi first bell 7 am second bell 7:30 ni tha lang first bell 5 second bell 5:30 pm hi che hi hobung mi pi koima khen tum lowa alen aneu bon wa ipan theina dingwa kai khom na ki gung a hin hobung mi pi te ho hi che ho khom na ho ai thanom ta ipan zom jing devin hobung lam kai ho thathangin avelin hobung mi pi te kain tem pin wen hei hi che banin 2023 apana gal in nei ut dung zuya tau khom na gamlenam thu to ki saya imanu hi tu san gen hing che zom jinguvin ni sein jingka pung sagi tengle ho in muna hi hobung mi pi te tau khom na ki mangjing a hi he che gamlenam dam na dinga ni se a jingka pung sagi se le ho una tau khom na hi hobung mi pi te ho zo se dang ki gong hi je in khen tum lowa apang thei chan he che taun khom na jong hi ipan zom jing na lai divin avelen katem ke no ve abanin men society kai khom hi Thursday ni tha women society kai khom Friday ni tha nunga o thang kai khom Saturday ni tha he che ni tha thum ho kai khom na jong hi eima hi na dungzu ya hobung mi pite ipan zom jing divin katem ke no ve na hi he che hapta sunga hobungin kai khom pathen ho khom nei ho thudol avela I het nuwa izui che theina diwa kahin pon do he tuni ne tha in pon do ding khat omin he che hi hin pon do nge Modbung Baptist Church dan pama pon do na hobung member khatna hangomang thobum son of late Pujam Kothang Thobum Bethlehem Wang Nina hat nei wa thobum daughter of late Pu Lamtin Pau Thobum Salem Wang amani hin hobung che na thong pi ta ki to lawa ji anei thon ta je in tuni 15 March 2026 apanin hobung dan pama akikoi hon tai tia hobung ta renga kain pon do he he che dan pama pon do na hi chon set ki si theina dinga ki phong do hin pakai anga chon set ki si dinga he che so pitani hi kain te ma hi abanin tuni ni thain ga hoi hin to hobung mi pi phai phat omin su teng le hop som mi som in hin pen mai cham mi ni hin pen membership fund mi thumin hin pe he cho zo se than do ding reverend pu khunin kain koi ta na hi ka ki pai Patin tangwa na ni yute kata asan pa nuwa asa ay simuwa ti may chanwa agam lo dinga e ko yo kapa ha sunung kapatin nang ma katangwa in he nalung sit na kasano hanin nang ma sa kahiza luin narasana tong dinga ni ingan sinaw bangejin alama so ma khanhin lang ma sam til to lang shooting le membership fon hijong le shooting le hon su lu su ga ho a ko na hijong le ka se khomwa na rachate ho amanowa na lengam ha ta ke li na thine ding dei sa na ya tun la hong ki choi khoma shumi hen lang thele yong le ya ka jo si he pa nei lung thai pi wen lang an kila do na mun zong nang in za som tum za song bu za khana pathe na bu a na rachana to ringa ha che le pa che a na to na lung thim nei na anei thei chi na ding win an soi lu ho ju si yong pathe le bu pi kin ka tia ka ta we kan soi lu til jo si yong na su thi nga
nalhasana to na apana ta san sa ten kadi sa mangwahi thagaw mang thai ding hu do na le lamdi lawa chi ho puidi na pang thei dingin shooting lang phat thei buin katia na khot thinga in thana na san hi chinga chu kapaka Yesu Krista mena kataw na he amen. Phát chạy na hùng ta vin phát chạy na adingin dalam kai hon lakhat holun tin mipi bon sa Kevin pathin wa chạy na la sautin kikhin na adingin assistant pastor pan kauna in man pe diu he mipi bon sa Ken ding azoa men sai ti on sa van noi gamtin Tilatsu Saute number Zelile Yatai 163. 163. Check. Và nỗi gầm tin sôi tin in Hinna thun salvaun Kago hu hinga noma atame Hinna thun salvaun So chat na hinna thu pha ba chun Agam tin salva so hen So chat na hinna thu pha ba chun Tôn sot ke zin salva hen Zin le ve ya igam mi ten e ko vui Hinna thun salvaun Kipata le thanom ta in joy leo te Hinna thun salvaun So chat na hinna thu pha ba chun Agam tin salva so hen So chat na hinna thu pha ba chun Don sot ke zin salva hen Hinna thu pha mi zo sen abu theina Hinna thun salvaun Hinna thu phan gam tin alo so na din Hinna thun salvaun So chat na hinna thu pha ba chun Agam tin salva so hen So chat na hinna thu pha ba chun Don sot ke zin salva hen Hinna thu ha cha ipan hi chimpo te Hinna thun salvaun Vana ibon diu thil pha khol e hiu ve Hinna thun
salva un so chat na hin na thu kha va chen agam tin salva so hen so chat na hin na thu kha va chen don sot ke zin salva hen Pathen thangwa na nei ste ngai lut na le happy na adim set e ngai lu hing jing wana am ka pau pathen pakai tu ni ha hi ke ho chon phat na wanga muting hi le veng pakai kamu zo lo ding a hin izong lan na lung set na na ngai lut na mi happy na te ho zo zal ka chanwa tu ni ha zong men society foundation day kahin man now na thu hing jong ka sim khom win na wa choi la yong ka sa khom win ita bang phat lo pi ho nei pi ji win ka ki pau na min theng ka thang wo win he men society jong pakai nang ma lo pi sa na ding le na lengam na to na adinga men society ki phut do hi jin pakai men society yon nangin phat thei bu in lang thagaw lam ta salama jong machan khan to na ho bung sunga ai theina dingin men society jong nangin phat theina bu din jong na ko ma ka hong tau na he tunil ha jong phat chom chanang ma mina ka hong kilam kai naw zona nei pi ta ji wa hi chalai muna ko na hong ki khen do ta wing ka ting ko na mun chi wa nang ma thagaw theng pui hoina nei chan jing ta win tin ei hu hing pu ka pakai jesu christa mina ka tau he amen